Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r Rwyddfa Foreol, yn enwedig y rai hynny sydd ar ymweliad â ni. Wy'n gweld rhai yma o Aberystwyth ac o Benrhyn Coch a'r ardaloedd cyfagos, felly mae'n hyfryd I weld chi gyd. A gobeithio bod chi hefyd yn gallu gweld copi o weddi ar gyfer Ukraine. We are all too aware, I'm sure, of the awful situation in Ukraine. And after our opening hymn, we'll be praying together this prayer for Ukraine, so hope you can all see the photocopied prayer there for Ukraine. If not, during our first hymn, you can get a copy. Felly, fe unwn ni I ganu ein hemyn agoriadol, sef 262, 262. Mewn anialwch rwyf yn trigo temtasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid saethau yma fori tanllid saethau draw. Minnau'n gorfod aros yno yn y canol rhwng y tân, tyrd fy niw a gwel fy amgylchiad, yn dy allu tyrd ymlaen, 262. Yeah.
Fel sonies i ar y dechrau, dwi'n siŵr i ni gyd yn ymwybodol iawn o'r sefyllfa erchyll ofnadw sydd yn yr Ukraine ar hyn o bryd. I ni'n clywed yn y gobaith mi fydd yna drafodaethau, ond beth bynnag am hynny, mae yna frwydro erchyll yno ar hyn o bryd a falle pwy a wyr beth fydd y datblygiad. And this is a prayer, it's an adaptation of a prayer that I saw on Facebook during this past week by Inderjit Begal, the honorary president of the Fellowship of Reconciliation. You can see that at the bottom there. So we'll pray together. We can read together in Welsh or in English as you prefer. We'll pray together gyda'n gilydd. Felly, cydweddiwn. Dduw sanctaidd, cyflwynwn ger dyfron bawb sy'n byw yn agos at wrthdaro a'r hyfel, a phawb sy'n byw yng nghysgod bygythiad ryfel a thrais. Cofiwn yn arbennig am bobl Ukraine a Rwsia heddiw. Gweddiwn am ddatrysiad di-drais a heddychlon i'r gwrthdaro. Rhoi ni galonau croesawgar i gynnig lloches pan fo angen, a maddau ni ein cysineb a'n gelyniaeth. Nertha ni i weithio gyda thi i adeiladu cyfiawnder a heddwch, cymod ac iachad, yn ein calonau a'n cartrefi, yn ein strydoedd ac ym mhob cymuned, cymdogaeth a chenedl. Bendithia bawb sy'n byw dros heddwch a lles eraill, a boed i'w gwasanaeth ddwy'n ffrwyth. Yn enw Crist, Amen. A dyna yw ein gweddi dair bob yr un ohonom ni siwr o fod. I ni'n troi at Efengil Matthew ar gyfer ein darlleniad y bore yma. We turn to Matthew's Gospel for our reading this morning. We're in the 7th chapter of Matthew, and verses 15 onwards to the end of the chapter. Os ych chi am ddilyn yn eich Beible ddwyieithog, we're on page 17 of the New Testament, the bilingual New Testaments in your pews. Felly, Matthew, pennod 7 ac adnodau 15 ymlaen. The 15th verse onwards. Gochelwch rhag gai broffwydi, sy'n dod atoch yng ngwisg defaid, ond sydd o'i mewn yn fleiddiaid rheibus, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Ai oddi ar ddrain am ei casglu grawnwyn, neu oddi ar ysgall ffigis? Felly y mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwy'n ffrwyth drwg na choeden wael ffrwyth da. Y mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tân. Felly, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd, arglwydd, fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefaedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd, arglwydd, ond i fiom yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan cythreiliaid, ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer. Ac yna dywedaf wrthynt yn ei hwynebau, nid adna bym erioed mohonach. Ewch ymaith oddi wrthyf chwi ddrwg weithredwyr. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddaf ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un call adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharw yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddaf a heb ei gwneud,
Fe'i cyffilybir un ffôl, adeiladodd ei di ar y tywod. A disgynnodd y glaw, a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd, a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd, a dirfawr oedd ei gwymp. Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaoedd at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel ei hysgrifenyddion. Felly ychwanegu Duw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu unwaith eto, a tro hwn rhif 483, 483. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Arglwydd, dyma fi ar dalwad di canafennau, neu falle golch fi'n burlan, oedd y geiriau yn yr hen lifylenau llyfr y bydyddwyr oedd dyn ni. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaid ar Galfari. 483.
Yna, fe ddown ni nawr at orsedd gras mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Arglwyddau'n Duw, i ni wedi dod at ein gilydd unwaith yn rhagor y bore yma nôl ein harfer. I geisio dy ddoli di a fawrhau di fel ein Duw ac fel ein creawdwr. I ni'n diolch i ti am neilldio diwrnod ac amser arbennig i ni wneud hynny I ni'n sylweddoli wrth reswm. I ni methu ath geithiwod I ddiwrnod arbennig nac I awr arbennig chwaith. Ond diolch am gyfle fel hyn I ddod gyda'n gilydd mewn addoliad. Mwyn I ni weld o'r newydd pwysigrwydd ac ehangder y gwaith mawr yma oth addoli di. Ac o wneud y wyllus di yn y byd. We pray now that our time together this morning, and more importantly our time with you, will be a source of blessing and comfort to us all. Help us now to see and to grasp each opportunity we have of witnessing and working for you and the furtherance of your kingdom on earth. And forgive us, Lord, that we so often do not take advantages of those opportunities. We perhaps remain silent so often when we should speak out. And we remain inactive when we should be serving and striving and working for your cause. Nertha ni felly o arglwydd drwy gyfrwng yr oedfa newydd hon nawr I ryngu dy fodd di ar y ddeiar fel yn y nef. A gwna ni'n fwy haeddiannol hefyd o arddel yr enw fod yn ddilynwyr i'th fab Iesu yn y byd, o fod yn Gristnogion. Helpa ni nawr I fod yn deilyngach o weinidogaeth a thystiolaeth y gorffennol a'n cyndeidie ni. Ac I nina I nawr I wneud ein rhan fach ni mor bitw y bo I barhau a chomisiwn fawr yr Iesu yn ein byd ni. Loving God, we are reminded of all that you are and all you have done, especially the love that you have shown us through your Son, Jesus Christ. We've just sung that lovely hymn, Arglwydd, dyma fi ar dalwa di, golch fi'n birlan, yn y gwaed a gaed ar Galfari. We come now to offer our praise and to marvel at your greatness, your forgiveness for all our failings and shortcomings as individuals and as a society, as a world. Strengthen us now to live as we should live, to live as your people. Fe ddeitha stato mewn ffordd arbennig iawn ym mherson dy fab Iesu. Ac I ni meddwl am iddo fe bregethu'r newyddion da I dlodion a chyhoeddi ryddhad I garcharorion, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Helpa ni nawr I sylweddoli hynny yn y lle hwn yn arbennig, I gryfhau ein cenhadaeth ni fel eglwys yn y lle hwn, ac I gofio a sylweddoli am ein cyfrifoldeb ni yn y byd. We pray for all those in need today. We have prayed especially at the outset of this service for the Ukraine and its people. We remember them especially. We remember many others who are experiencing great periods of uncertainty. We think of some in the midst of ill health during this time, many of our fellow members here at Eglwys Gymraeg, Canol Llundain. Mae yna lawer y bore hwn yn byw mewn dioddefaint a phoen. Cynorthwyo ni nawr I rannu'r iachawdwriaeth hwnnw sydd i'w gael yn Iesu Grist, y newyddion da sydd yn gallu diwallu pob angen ac yn cyflenwi pob diffyg. Wrth I ni grynhoi ein gweddiau cyhoeddus at ei terfyn yn awr.
I ni'n cyflwyno bawb at ti. A gweddiwn hefyd am dyfendith ar ein hoedfa undebol nawr fel Eglwysi Cymraeg yn Llundain draw yn Clapham y prynhawn yma. Ac i ni'n deisyfu dyfendith di ar ein gwaith a'n cenhadaeth ni yn yr iaith Gymraeg yn y ddinas hon. Cydnabyddwn, arglwydd, mai denw di yn unig sy'n heiddi'r clod, y mawl, y parch a'r bri. Ath gariad di yn unig sydd yn teilyngu sôn amdano. Bydd gyda ni felly gwrando ar ein gweddiau a'r hagora ar ein deisyfiadau ni oll, a mae'n bod yn dod ac yn gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Ein tad ar hwn o'i tan a nefoedd, sanctaidd ierd a enw, deled a dair nas, gneler dair wachus. Wel, bore da a chroeso cynnes iawn i aelodau, cyfeillion ac ymwelwyr un hoedfa. A very warm welcome to members, friends and visitors to our service this morning. A rydyn ni ddiolchgar i Rob am ei arweiniad a ni'n edrych mlaen ac yn awyddus i wrando ar ei neges. This will be the second sermon of the day for Rob as he gave his first on Radio Wales at 7:30 this morning, accompanied by Cor Llundain, and it was really worth listening to. So I'm sure it's on playback. At 3 o'clock, there'll be a joint Welsh Chapels St David's Day service in Clapham, organised by Eglwys, and the guest minister will be the Reverend Evan Morgan, Caerdydd. A gobeithio bydd nifer ohonon ni'n gallu cefnogi'r ymdrech i ddod at ein gilydd. There'll be no evening service here. Ond cofiwch fod y gymanfa ganu a recordiwyd yma mis Tachwedd yn ymddangos ar raglen dechrau canu, dechrau canmol, heno am 7 o'r gloch, rhaglen awr. And also, thank you very much, Paul, for your important contribution on the organ. Sul nesa, bydd yn gweinidog wrth y lliw am 11 yn ein hoedfa i ddathlu dydd Gwyl Dewi, a bydd Cor Llundain yn cyfrannu i'r oedfa.
Ac ar ôl hynny, bydd cynno syml o gael cennin a bara chaws yn y neuadd islaw. A mae croeso cynnes i bawb. So that's next Sunday, our St. David's Day service, with a traditional lunch of cawl bread and cheese and an opportunity to socialise afterwards downstairs. And everyone is welcome. If you can help in any way, please let Marion, Lynn or me know. Fel arfer a ddydd Mercher, mae oedfa fer am hanner dydd yn y neuadd islaw, gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. Bydd cyfarfod nesaf Cymdeithas Pnawn Sadwn, di Sadwn nesaf, Mawrth y 5 am 2:00 gyda Rhisiad Arwel yn cyflwyno taith gerddorol ar y gitar clasurol o Gymru i Sbaen ac i Patagonia. So di Sadwn nesaf. Now, this coming Thursday evening, March the 3rd, at 7:30 at Holy Trinity, Sloane Square, there is a St. David's Day concert in aid of the Passage, and that's a charity that works to end the homeless. And music is by the London Welsh Male Voice Choir. There's a poster in the lobby for further details. Cofiwch ddod lawr I gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Do join us for tea and a fellowship after the service. Ac yn awr, fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Wel, fel soniodd Ann, os dwi'n edrych ychydig fwy wedi blino nag arfer, ond ddim cweit yn pregethu, ond oedd e wedi recordio ymlaen llaw, but I was up to listen to it, but I wasn't actually preaching. It was recorded last week. So as I say, you can listen back on that. And again, just to mention this evening, 7 o'clock start with dechrau canu, not the usual 7:30. Because it's an hour programme, a special hour programme for St David's Day. Felly, tiwniwch I fewn am 7, neu fyddwch chi wedi colli hanner y raglen, 7 o'clock. And as I say, just to mention as well, the Gymdeithas next Saturday, Richard Arwel as well as a very, very fine classical guitarist. He is a raconteur extraordinaire. Ac allai sicrhau chi, gewch chi straeon difyr, doniol, diddorol iawn am I daith. Mae wedi bod allan ym Patagonia yn y wladfa sawl gwaith, dwi'n credu, fel un o athrawon y Gymraeg yno. Richard
wife is Spanish and speaks Spanish. Richard himself speaks Spanish, and he's been out in Patagonia on many a trip as one of the exchange teachers there for Welsh in the Welsh community in Patagonia. So I'm sure he'll have a lot of interesting stories to say as he plays through these different pieces of music. Felly, edrych mlaen at hwnna. Felly, gyda'r coeddiadau yna, fe unwn ni I ganu gyda'n gilydd ein hemyn nesaf, sef 257. Geiriau cyfarwydd Watkin Wyn, rwy'n gweld o bell o dydd yn dod, bydd pob cyfandir I syrhod yn eiddo Iesu mawr, a holl ynysoedd maith y môr yn cyd ddyrchafu mawl yr ior, dros wyneb deiar lawr. 257. At hanes y ddau ddyn, a ddau ddyn yn adeiladu dau dŷ, ynddo fe? Ond wrth gwrs, rheini ar ddwy sylfaen wahanol iawn i'w gilydd. We read the parable of the two builders building their houses on two different foundations at the beginning of the service. And it's worth hearing the verses again. I read them in Welsh at the beginning. Here they are in English from Matthew's Gospel, chapter 7, verses 24 to 27. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Wel, dyma eiriau clo Iesu o'i bregaeth enwog ar y mynydd. Dyna lle maen nhw'n dod yn yr ysgrythurau.
geiriau cyfarwydd yn siŵr I bob yr un ohonom ni, ond ni'n cofio canu yn yr ysgol Sul, beth oedd y gana, and the rains came down and the floods went up. Chi'n cofio'r gana? A heb ragor o ragarweiniad fel petai, awn ni syth at y ddameg hon. Ac I edrych yn gyntaf ar y ddau adeiladwr I ddechrau. The two different builders. That's my first heading for you this morning, the two builders. Because both the wise man and the foolish man, they were doing the same thing, weren't they? Doing exactly the same thing. And to a certain extent, they both achieved the same goal as well. They both built their houses. Roedd y ddau ohonyn nhw wedi mynd ati I adeiladu tŷ a'r ddau ohonyn nhw wedi cwblhau I gwaith nhw hefyd. And there is considerable similarity between the two builders, isn't there? They both, I'm sure, saw the need of a house. They both saw necessity for shelter from the wind and the rain and the advantage of a house to live in that was surely obvious to the both of them. Felly dyma'r ddau ohonyn nhw yn mynd ati gyda'r un bwriad mewn golwg, a'r un nod mewn golwg hefyd o adeiladu tŷ. But, and there's always a but, isn't there? And that little word can change the whole meaning of any sentence. How appearances can be deceptive. And we use that saying very often, don't we? And in life in general, there may be, well, a deep sense of need, two people having the same need, the need of this house, the same need by two people. They may also have great determination to supply that need, and yet, out of two seekers in life, one may find and the other may well miss out. Un call ac un ffôl, a ffordd maen nhw'n mynd ati. And you know, these two builders, they were very similar as well, in as much as they both persevered and finished their respective houses, didn't they? Doedd yr adeiladwr ffôl, oedd e heb ddechrau ar ei waith a wedyn ni gorffen hanner ffordd roi ffidil yn y to, fel ni'n gweud yn llythrenol, a heb orffen I di. Nath e ddyfal barhau hefyd fel y llall I adeiladu. The foolish man's house, that was also finished and built as the other one. And perhaps to all outward appearances looked exactly the same. They might well have been mirror image houses. Yeah? Roedd y ddau di I bob dirnadaeth allanol union yr un peth, yn debyg iawn i'w gilydd. Ac eto I gyd roedd na wahaniaeth sylfaenol, a dwi'n defnyddio'r gair na'n bod pasol, achos oedd na wahaniaeth yn y sylfaeni yn dod. Therefore, we see that both these builders and buildings are very similar up to this point. But yet, in reality, they were as far apart as they could possibly be. Poles apart, as far apart in both their work and their characters as people, as builders. One is wise, the other is foolish. One superficial, the other substantial. One pretentious in a way, all show, all outward show, and the other sincere. Roedd gwaith a llafur y dyn call yn onest ac yn gywir, boed fy ngwaith yn onest, ynddo fe? Ro I'm galon bir, nertha fi I ddewis rhwng y gau a'r gwir. Dwi'n meddwl am y geiriau yna yn aml. Syml, ond mor anodd I fyw. A roedd gwaith a llall yn arwynebol iawn ac yn methu wrth sefyll yn wyneb holl stormydd yma sy'n dod I gwrdd â bob yr un ohono ni. Wel, digon am y ddau adeiladwr I ddechrau, ond beth am y ddau di? What about these two houses, having considered the two builders? That's my second point this morning. Now, I'd say one main difference in the construction of the two, apart from the obvious foundation, we'll come to that. But you know, one other obvious difference, I would say, would have probably been the time it took to build these two houses. Yeah?
I'm sure that the wise man had to spend a great deal of time in preparatory and excavation work. It's very interesting that in Luke's version of this parable, if you look at Luke's version later, he says like this: he dug deep and laid his foundations on the rock, wedi cloddio'n ddwfn a gosod ei sylfaen ar y graig. Now, surely that rock blasting, as it were, and there was nothing like explosives in those days. I'm sure that carving and cutting out, it must have taken days or even weeks on the part of the sensible man. Now, the foolish man didn't have to worry about any of this. He went at it straight away. The sand was smooth and ready for him to build straight away. Ac onid yw hynny'n gyffelybiaeth I raddau un bywydau ysbrydol ni hefyd, our spiritual lives. Do you know, in spiritual terms, I have no doubt whatsoever that a sudden religious conversion can happen. It happens in many occasions. But you know, after that, the person has to be rooted and grounded on the rock of scriptures and sound doctrine, in order to weather all of these life storms which will no doubt come to meet with each and every one of us. Ond wrth gwrs, roedd y prif wahaniaeth i'w weld, neu'n hytrach i'w fethu weld, dan yr wyneb, dan y ddeiar, allan o'r golwg. That was the main difference, out of sight and underground, with the foundations. It was a matter of the foundation itself. The most important, they say, of all things in a building. The foundation, get that wrong. And as we see, how many people are there in life who think and believe that if a thing is out of sight, it's out of mind. Yeah? Out of sight, out of mind. Ni'n gweud na'n amal, ini. Achos, chi mod, mae ymddangosiadau allanol yn bwysig I ni, mae drolion, ond yw e? Odi, mae'n sut I ni'n edrych, pa ddillad I ni'n gwisgo, odi'n gwallt ni'n deud I, ac yn y blaen. Popeth yn iawn, ond yw e? Mae'n iawn I edrych yn drosiadus, dim byd yn bod â hynny. But you know, everything, practically everything that we consider as important in a worldly sense, God considers unimportant. And in fact, I'd go as far as to say considers it worthless. Worthless in his eyes. Beth sy'n bwysig felly? What is important? What is the important matter? I'd answer it like this. Do you know, if you want to be built on a rock, see to it that you have a true and real sense of the need of Christ in your lives, and build on that. That's the rock. My third and very brief point, and it's one of those lucky days I've got 4 points, but the third is very, very small. Yeah, the similar trial that both houses had to face. Bydd pob yr un ohonom ac o'n edrych o gwmpas y lle yma bore yma. A dwi'n gweld pobl sydd wedi gorfod gwynebu pethau erchyll mewn bywyd. Bydd pob yr un ohonom ni yn goffod gwynebu treialon mawr mewn bywyd. Ac yn ein bywyd ysbrydol ni hefyd. There are references here in the parable to rain and floods and winds. And I'd say they are representing all manner of difficulties which all of us will have to face and have faced, as I see people here this morning. Emotional problems, physical health problems, spiritual problems, doubts and questions, perhaps arising from our emotional and health and physical well-being. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Oeddech ti chi wedi adeiladu ar y graig y bore yma? Felly, wedi edrych ar y ddau adeiladwr ar ddau di,
a'r pethau cyffredin oedd rhaid iddyn nhw wynebu. Yn olaf, dwi am sôn yn fyr am yr effaith wahanol yma ar y ddau di. Fourthly and finally, the different results that these trials had on the two houses, on the both houses and on the both men as well, or people within the house. Achos fel i ni'n gwybod fe ddisgynnodd y glaw, ond fe safodd un ohonyn nhw yn gadarn. Am iddo gael ei adeiladu ar y graig. And I have no doubt in my mind that not only did the house stand with a wise man, but the man himself was safe and sound inside of the house. He must have been so grateful that he'd built on such a foundation, such a rock. He could sing with comfort and conviction, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. And we have to hide there, don't we, so often in life? Ac fel mae Cristnogion ar hyd y cenedlaethau wedi pwyso ac wedi ymddiried a gorffwyso ar Grist, mae ein tai ni yn ddiogel yn y storm bod e'n anodd ar brydiau. Diar mi, mae'n anodd. Ond i ni heb ein golchi ffwrdd hyd yn hyn. It wasn't and isn't the same case with a person whose hopes and lives are built on the sand. Some will fall at the first hurdle, don't they? The first temptation, they're off, following whatever they consider perhaps to be the easiest and simplest option. Gai ofyn yn ddidwyll ac yn ddiffiant i chi bore yma. Odych ti chi wedi adeiladu ar y graig? Odi yn gadarn y bore yma ac yn gallu wrth sefyll stormydd bywyd? Mae'n anodd. Dear me, mae'n anodd weithiau, do we? It is difficult, even when we think our house is built on the rock, things come to shake those foundations. Is your house built on the rock which is Christ himself? Achos os ydyw, cofiwch, gwyna'ch byd chi a gallwch chi ganu hefyd gydag argyhoeddiad y bore yma, llechi wnaf yng ngwraig ar oesoedd. Dye diliw, dye tân, a phan chwalor greadigaeth hyd yn oed, craig ar oesoedd fydd fy nghan. Ac gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, i ddyweddu ein hoedfa, 731 ac 731. Gariad dwyfol, uwch pob cariad. Cyfieithiad Gwilym ar Tilsley yn defe, o emyn Charles Wesley, love divine, all loves excelling. Gariad dwyfol, uwch pob cariad, londer nefoedd tir di lawr. Ynom ninnau gwnaed y drigfa a charona darfaith fawr. Iesu, llawn tosturi a dwyd cariad anerfynol pyr. Moes i nid a iachawdwriaeth, tyrd i esmwythau ein cyr. A wedyn ni pennill ola, defe gorffen mwy dy gread newydd. Pyr di fai y byddom ni, dyro weld y iachawdwriaeth wedi hadfer yno ti. Cawn ein gwisgo ag ogoniant nes meddiannu'r nefol wlad. Ildion coron ac ymgolli mewn ryfeddod am awrhad. 731.
gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig ddiw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, a byddog ogoniant y mawrhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.